Itu mati kak. Budak ada buka kabar rati amirun. Katatan. Nah. Buka ngalah ke Nah, kau bilang apa sabar lu dia foto lo sama. Mana dia lu pakai. Lagi ni. Hanya bukan beli. Akalanan. Kunci. Dia mapelnya nanti dah. Bukan luput tak. Lo tangarakan Nudin. Nah, gratis. Mata ada bisa lu kan itu dia dah sama malaikat. Itu dia dah sama malaikat. Poroso singgo ko pagawa dia mabiga api sudah ke minyakan tiran au sige urela angkai ai manamian binamata wa maengani tira adi pa akide keno paramana ko maru de bibili kan aku de sudah ngawara tamang ada tuan sudah ngawai ya tenu bayangan pamiriun di naka makin ngeniran watai nusarana umaran dan atau na pagi si pada mana begini sama rombongan para saksiar kena kiraragi kampung aku baru dipilihkan naraka akan dikataui si ini dengan ini sama rombongan di maka lupa panamana kenana pagi apa payah masih siang ini soal udah tukaan sa iman tua mori sa sini ya no maku di di kan au i o deri mana i di mana de tunang ya ge long ha ko den
ya ada makan nama ibu mata ide bermuti ya dia berpirum biru ayah pakar dorong sisa udah iya piru tikat mata dia kena badai dari mana dia kena ayah pakaran nolong ayah aku tak mana nanti disebut rasaka ayah kopi dia saling muti ayah di rumah dia dua saling mantau wae awati budi baby puteri saunayan dikarurakan deawai nasali mutakna kakak dia deitakan jadi naman lain sokian dia corona kena kabenar juga akak pendewayai ilo wakam pinggirnya ilo kumian tero tidak betian nana hidup manga dia asa emutian nanan tadi dia itian hidup manga dia tona ayahku ketadumang aula dusaalemo ototonyo nasapdara de bibile kana auda toka danda anoka anapu terisa unayan beigem bekadung bibir dikadung pepengan tong bako de bibile kana sari kedika ke wako kiti arata kowe sarwaro besina siking bulan au si beda na pidi mako wageri para nakako di ao iena adiei lain ala aku na putri saunayan nasib pembahan si pada aman berini sama rohu masamuran legawan dia ini yoden nam di rumah ada to kali si pada aman paporona kisino ini sama rohu kerarang tanpa makasih omono tak di rumah ada etung pembakan dia pada madakan nana iyo omono tak gue ya pende apa ke mama terang atau baru dibilekan ini sampai aku makabian ya nabi roa isin sini bilekan dia awai lakonian sasari mutakan yang pilihan malai ayahku kita dimasuk matun nama tau oleh katian malai au magadi tuko oe de matone to kado sailu kado makada au tie ada mai saya nak mako dicoba kandan doka dari di sana kapan asal dana ada kau pada berdiri sama hubungan di pemakilan dan usaha iman tuaya pada pertama rinawa adena toliule kemana saling mutiu au ina adilan aku napedala nikahkan sekando nama tadi nama kadung paling umat dipilih ada tokan dan orang usai mantawaya bahan baru bakal bentur duduk dan tokan dan orang bakal bentuk pagayo wate muda sawalai akan penda berwana usah penda bertuku awal baru ayah duri sada mana de toko wede ayah papara do bau sinang dia
ribu sadar ini sama rogong berian pindegi ngamaru di bibir kena de tokan dan nopang adi dalang kaati manai kararan nabi aku manai sepiran sang asti biru dalang eri maparu wabeli kaki salus maru di bibir kan tiyan manai berong angkairan maapan ronak kata bentai so mangaku begitu mangat tampili ibu kau anak aman nipe alilang ati dulu mau panamang kuau nang misai kadua selai kapul saat terus masuk gelipi ilai isin sipan aman nabi sama rom inu pena siapa panang nae pakap sila ini sih baru di bilik kisah besaramu ukar terus anak ulama lah bepiali itu asara ayat mana sekali terus na ubah kapu madrinau urusan itu panama tuan lawi itu namu amang parina sekali nube aku ana bakal napen aku ini samai oh menapatayo na kuruna asal madri au panamaan nakai lagi nanti tande sekali dulu wana panama busarana ubah kakarar kekasan sakarar kana kuwa lerinau mandela bibi ele kana udah tukala lukana kadien yang nani ada dekan beini saya mang kaan demaya ini ya udah sidilikan ibadana yang kambu warna petagi demaran dari rumangan ayat dulu asa di parode kono tanah idira sama idena ipra sama saat pendena musuka pendeli yang nama loko konderangan kau minta dulu tahunan dua tentanian ubusi ide karena inu bukan padan susah anda denda ayah abang kesori nauna kaki sibein di rumah ada tua mati pesugihan rumah dibelikan na itu iyo kodeng kasar sadana geta tunggu pikiran anak tinggi kasar tordu bakal tempat gayung adikanu disiri adikanu disiri amering ngama ata inna imbe gotia adika bakal tempat gayung antai muna sawade ku malu di bibir kena de toka dan nopang na itu kakak na itu kali itu kakak dia bilen lembu dia bilen lembu tadi kaki dia mana usiun de bedega kadari kadi gepura kausan saana elang adiong namija aka ayuna kuwa mang moda bilekan de toka dan nopa diri di sadar kapan ayah murid sadar dulu panama kuwa ini sama aromuna isi sini bile kena apa yang nama biru bersama asti gebiru lana anak kau nama pati berkali sabuci mamu debi bile kena dekuna usah iman tua ayang dama nama biru kena au mamu de abibin ini kan nakapan lolo bersama bir soal de tokai so ini kali mungkin waru pamiri yung isuwa-suwa aku kumangabiti binang dari mana dia to tadi dari dia sapolo ayang nung di mana dia to au pamiri yo ole yo na au pendida na
payah hidup sirang dipikir samiri uniun sirah satu bisa isa sirang bedi medar mabuk bumade sarana soin tanah usia dia de suka ongu wata ari pukaina ayam dia kadebia dia Yanti orang mana pemikiran kuai? Kerat kasih aku nak. Ayo, lihat tay aku di mata. Jagoan lagi aku pakai nana. Dari itu lagi, Dia nak dia mi kapugi nak gina bupa kenapa pun ini nak. Dia kasih karep mana mi akaraya mi akali dudai. Yang kau bifman. Maya udanan. Diuskannya may pakadon. Ano ka sa buguna? Berlagu mo sa kamay. Iya nan. Kami ako nagpapuro tau man.
Mata nak yang mau mana selama ini? Barang mencari anu ruang manu kayak kira-kira rata. Oh, kata aku buman. Jika memang ada di surungan nak. Abang ini balik akan lagi kamu saya kerja. Merah 19. Bakop manaria turugo.
Yura di satu rumah minta tak tahu nura deh. Ya, makasih dua mata ya Rani. Matahari Dato kaki bernama Matahari Dato. Matang awi abu bian mentai aja tuh.
Wah, kati-kati aku guna. Gila ni orang sama buta dengit. Gila nak pakai rumah buta dengit. Jangan anak kamu sekitar biar. Aido, wassalam kata aku.
Karo itu. Iya, kok kawing na ko, nabos ka ni Jupiter. Yun na. Kani enak. Ngayong kasari at ang pamnaaripay Pagkailang kaipit Purawi masana bindinin Nabiilu ka lalaki Nakapagkairan sa lalay Ungay tarang salo nag-ibisong nilay Unay lo pinagidilak tulong bilang atay Napakinig yan o pamayin Sa pulo ko nag-unong Adi parinari dayon sa masaro di mantong O mahudeng ibili kang diri sa dakapay Adong bisali at umungay na amaya-maing kubuong Kagiya inilatayin Hukuman utarite Weso kinidin sa diyan Kaisa ko kayan para makusararang Ganadaya otowa Pagiya ko paganaite Akong pagtinaga Ito kuman utarite Itika Kaya kaniliyan Kaya manakambuyo Pagdido pa naman Kuwa puteri sa unayan Ang mapakain at iyong wanita Doon panabi ko mo patalaan Ang bahay sa Kapit yun din apa kamu gue? Masih oleh aja pindah jodoh ya apa Gede na ako pag-iisi Unayan na Bakano tatano di ka nakasama Iyan na umaguliti Di ka nagatuka ng lupa At diri di sa liyo Kototang Ako kao sa Oh, ay na ilo at pinapindig Ya kapan lawi ya karabu kan itu nak ya kartu ini mata istilah Dapun pagi yun na yung sumanga unur sarang no anda kaya may Anabo na piyaka inaitin Asok tayo ipainin Kata Mia dua ya. Ube kau jangan malu-malu, ube kau jangan malu. Ube kon malu. Mawat mana Iya, nampak na. Ya, gila mah. Wah, mabuhay. Ade mamuo pagi nalayen kaya kaan digi nakagi
kita ilan putri saunayan agi ebin lembe ini samrane subang di bilekan ayapa kamu ya aku koko malu tarite besok ini derutane na dulu benda semua di bilekan benar iya na naman marawa dulu de usuk gede aku rumah kasong hati dia kapan na akan na oma gade to na nari lampu lapo namai luka nolai lanai ade de mata ideken kau besiai bibikan nama duka ponderaan kisah yang sangat sangrob udah tuh kalalai adide dia keraya naik di mangada tuh nama duka luta kamaya main ko denna antaru mga odura lagi buka tawa ko wabe ini sama rubung samudra ni dewana samudra pagi Magaru kini di dewa putari saunayana Mia ini ni yudin si putari saunayana Dema mundira inunna Pia kailat dia semua mau kukuma mata nana salah kau rona Marete benasuk mata na dia lapan aku nak tanda aku mana malaikat atau masalah dewa dari desa dekapai naya lalaga no nakagie si panamayan arupami isi pun na apia katantuni yang ko artawan dawana mi sota sana atang wana dawana tumiana saara anawa ini ya dibenu mga dito ko wega darabi suna iman dalam takadiri ya go dia itu kuwe getia bentaran ya nana dura inanda otna pata udiri pusana adi mga datona bini yang gede inangna oke ni ide erotan iman di ite asi ini ya nati ya main piyakatan tuniayen mga bentuk wege bisa karina yajinya bupata magiri iya area lagi dekian dia uba ampo kanina na unaya na magen degeno nan betar dipilat na magen dinga ayan tangan niyong aberu untuk pa asami bisa pagedungan so ngilegawa na butuan ng kalina sa nagiri iya abo iya ka undesiya si butuan ng kalina na nari mga idigetong Sokiyaan nage kurun nadikan upang mangkewan do kumahu de bibilikan adede angge pade anta na ina siyang ini pamagawawaw na tare isaru nayan nasib ko din na puwanan kopay tamagari-ari
dia na sudari ide yo sandiri na yang siri kupas adina na moro gena tari mga deto agi na sudari ide yo tomina masa kugulan lawan sa so odo gena ini tani iya pagi nekene pemana sokia penetiga kupata detu saara nawa iko mingira ino nemu nami kubisara si ba ampo kanina ini demade ilang indegina yang aromania sopotari setia nakani kani sa unayana dengan sani uwa anansa harakata unayana dia nakamangano betara dikina atensa nageria magendiga hidu manga deto ini langia pemaso mono saragi raya diginde yang saragi tamunte ya sama agende una amero o pae anasanin bisa pagilungan sorin dilegawan nabe yang dinabinila ay nasumito rombu o lawan sa alkatabano ena inuay tayo di ay ako pamandan sibu tuwain kain aliyay na sanay diri siyang paariya sangka diri kakainay anak ini saya mararaya tangayen beilin sama rung nabakan tentang tanod maka pinari ke mago dibili ke beilin sama rung samura di wanda tapi apa gedongan jika bapak ke wangu jatuh kadan loka mata oba kumaya ura bingga kurasa itu aku sasara dari mana ide itu na keikasa sigen kasakan ni mana paroda deto kadan lokan ini tadi uto lagu sirap pendung dia iyena apa ya surima paukan binang ini sangai sara ku patinya maadian kesada adi ampau na pakaran nama bener ada boy. Adikan siram ilung beinaradie maka ampau biru rama sangka dari dendulana apo wadawiya adiri deyo mabeni kuitana ko bimbedanna pagi dekene maka siram penuh boy tata mata tata papaya ge betuge lopo paawan sa are kata beya guna biya karumannya sopot teripina andong di dalam sudah penuh dia dari mana ri? Dari mana mainan dia puru tangarina katatan mana ri? Dia puru tangana inde pelo bailana asurabi beguo babu peneminda medegen yaka pangarumba ko petari iba tunda adiyan sabelu di nama tanah ada di video
Wado kade demede pagane si jumugo arakat tarak korong kopiling beseng arakat tamulundo mga bangan saniyo nari mga ide etong na maka dia sabentong bayang ako didegen na korong kopiling beseng arakat tamulundo indunda haipan de paate iyowa langowa meni dia na tamang na anom na betara kurama ini kasapor na ako nga nabubungka. Mama katawi ka na. Pamuko, sumitutulog. Abelo na kimayo de dua ka perampian si pemaan si gumin sa Islamic City dia daerah na Marawi yang mga bengesan niyo dia nakamasang bangna aporna anak sa beto gede gumise para kata maarang tao na narimana deto ay padipate iyo ka ayala di gumise ako kuna bunsa niyo ini kamu marino sa masarap ko ninanto agiye iso guminse at igulo panamang ko naaya pagkaran na adide mataidek nakaadiya si Ising nadidilani ang biden kabesaran ayong agi yuto sudari diay adede mata idekan o sari pa anawi iya sa taguluan na minumbaon takinugun sa ikataman sa taguluan ng mga bengesan di iyong saya napakarado na di kapag na nagidayang kaya minsan iyong umiyak kabilang-bilang asap agulong magkapido ko sa sinari mga ideto iyan ang aking payo pagkakadali iyan iyo Jadi kan gue rekonnya kayak Adi. Mas Adi mah terapinya kayak mana? Nama muda dipilih wakado nakata ado bilang langoni torina tokeni dirutan desa betul nama arayang na usira pelung be katatan dia nama Tatanya mainan. ini pelung be raso dumirang kanawan sa kato maarang tawa mana maninya sating betul nama arayang di dumang betul na aya di so ilanda diuto solin nilang betul nama raya kabsaran berosa are katutan paaranda pageriu aminte ide ni yoden apo na bunsa di andi dumang ade etong takinu besai asana bunsa di yuwa arep kata magundinga aon nare mayengai ade ato kapo na bensan niyo araka atatam paran na ayan tangan niyo agiana ni pitiruwa ini pelung bidiya supata panubugenan orayo agbintir na orayo agbuwincarna mabilong ko amiro intaw giana ni pitiro mga deto ko pegide susulutan sa gasa kesulutan na diring bangesulutan di petara apa antara ulutan nama amora inar kata atambuan gusto kaya kiirana di dumanga deto ko sulutan sara ada apanda tanani yo bangsa katanan bebegepo apa tapengapu ngaranahona nari mana ada etoka iya kagege ini ya ditakadana kaya si putri sakuna aku agusuki akeiran bening sama rubu menau benatang korobien ade go wa ade gewan solen dumirang tandawan
Kaayarong bailan na pakinagkinu pamanda Adi dumangadi ito na abdiyan Dalilang so para matapatao Lumbayo subaan na nagsirap ang lumbina Yan ani pitiru at luwa yamarong Sige si aming moto ain hindi ya mapantawaan Agakura gaya na agayo ko sa depan na Ito kanidin na Simen si loyo udan sa Kaya anak-adan na Agdido mga dito na Dami yan giyo na Simben siguriya na sa iyo Patara bakong mga dito Uwiingit na Mananiyo sa amaw Une ko sa arat na Ginaan ipitiro Mga dito Uwiingit Ideyo umana mani sa tariti bemarantay mo Pibubuo maana mani sang kayain mainged Pukuna awin sa diyo Adi kurindirain nun Aran dengan nipis dia akariri nayagian mga dito puwing ka akabi mapapayan so mainged mala adi kulindirain nun abo ini sama rogo saburan ini diwain Ati kaatawaan wa abda wa su'iliyan Adi dumana di ito wa adi penjerain Sa iman to wa inasukini iderutan din Amabidukun sa bintri Ngaron tano minilambing Naya ko upiangan ko mga unur sa aranaw Kayaan na madito mapakatan tuwirayin Abuan tugen na marayag arakataming tering Amay kadir na kidar na paladin yung rakam Kaisayang usap Kaasat kapang manin Kaanang bilang ang kurong sumagamit Ini ka Ubay ang pira Ubatapan din nga anan Pakatantuan niyo Kuna nupatakan Kasaare kakantirin na Dari mga dito sa ginaninan na ako ba Kasara amiyakan Nakadi ko kalilipatan Alalago pa naman to Abilin sa marong Mabilon sa unahan Na mabilon na kiyunayayin Nawa na di o namidir Kukukumanutari itibin na Ayamataan benar na Pakalanatan ni iyo ka Nakakatawang ko mga dito Kuwingid mapakaya ipuong ko Pata dito sa muunay Di do mga dito Ay kalimasitaalin Ay kanamisigin Toon na tulito marumpong Sadin sa lalagyaw na ayamatam na Pag-iisipan naman na putari sa unayan Pwede yan na pindigingan sisibibigin Agin na kaasisipatay adidin Imata inirayin Akaan di mana yang utong Akarara nunayin yan Kaya puteri sa unayan Ding ka na napipiyekira Adide Mahude bibigikan Kaso makita ulong ka ng beruyaro kuwing kain
Ati buni saunayan na akaragunian Nada manalilang na apeladen imong lawayen Tokiya anaga koron na abidukiya sipati siputri saunayan na kada iya niraan na kipipagod bibili ka na dato ka na danokang Takibig bisa ika masusingalin kasudiri bisa dakapan At ipilo ba ako inya ato sakay Abiyati gawi ang naginap ni nambiar Sa kuwis ako ngayon na apikitagin na pakanarumurong awa ako mudin na ruwas ako pidaya na laging sa sinakura ikiya bentayan na akan iturugan na gamuna wato mito para wato pidiri iniigan na sino-sino wakan na anamatutong ko po ng mga dato uwiigan anamatutong ko po naman tiya irabigin na inirido di sa dero di kumitido sa abaw tadi di saon na ayan ka malaaban to ganun inang nasa kapamambuili di kapamapagluwang dato kadadan daw ka sa iman tuwain na sa ikidi ka kiwan ka ugas ibili kan na adiri sa kapanda uwa ang kuwa gusto na rin ba ang manisan rimba mo tiyara di nadiyenan nilalaku Adi emiya lang gaya kapatid ilang lagi dipilikan na dari desa kepada begini sama hubungan samurai na idegawan na piyaku paku bimbena paku pakadra ira inari maa ide itu na kina nila laku kami ni karaku pemado pekende beseringan supani ide sumado matangkan selamat toma gembira ora ono maarade lindi sudah nada gebu pagu diragi dita pemado mijoro de kagia mimi iran ding ini paalang ako kaya mo naging sadang tarbe ang kilate na dari mga dito agi emiyaran makapili marakurong naitu sumasatir na ipadalit ang pamain satu semasiyatira yung andidiyan at tentua arima angangongode agusudano warage namangangoni itora abakudengkaran abakuderarang koma akadek-dek keliran na undi bebuni torenga hidu mga diitowa tadadang maasik na sa adir mga dibili-bilikan kami aki yegewi ay mulaman akin adin yaw mapapanay sana di ituan sidin sumangude bibidikan na iman to penakay ridara adide manwakin saling didilaw asara biyangan sa ipalaade kong tiran sa puso masat tirain
mana lagi mang dia tahu. Tanah. Ada sedikit. Kabediran kono mano de de au padiga por karno. Ay itu dia nak kasi agak nana ada tu mata. Diatur nih. Diatur nih amena mia karya mia kali itu. Kenapa ya dalam video kan? Anak wamando dewana pisilaya semasa teraya sepalan sepantai. Sabiaka ilatian sakado au mga unor na ako na nambayo kapagenunan deyan kaya sudah impiay kasaparin na pode nama akas na tarik yay bimisalan uberensa pagedilan na sowing dinam depe tarasutapan. Semasa ter nadi tape mate anu di kulita midaya dipere sawan susah bahagia menyurat semalan air balu diminta tak ada Mayaudin sakalai anerano na dua katawa umur dan bela kumaina na upamanu sobayo na malawa kontanda bela umangeni unaya ya kasalabiya na tarete minum ba konapiyama
ya ane bisa de dunia badirita bibing tangan ngawen sakali nai gamang unusaran lau dibilang tau kanu malam besi sampurana Sapira tayas andera gendang sawi gembok gempungan ubegan nama loa kuntelang elai dalang alang pemayan alentak kenan nak pantawa tebuan bapatapai merogana ya berkuminum saunayan kaya bersairan nang genat samare pege taku sarage sian adika panganunaya katapan robena naraka taminum bea onak soke akhirai no patade kesamunai saya pengirawa saya pagilayan dan ate mangude bibilekan saya budina item marau ngarelia naya sakala adige Siai samburan nai dena kuwa mendua jula lagu mangaona nama dia pandu jana nasupaman sunagindi arumbe halada na abade na pagi siye sadue kata waono ruan take nambero Sicilia, Maporo, Napa, Lagi dia.
semayan sama diri umala dena kena magwa kuwa gemae tadi suwa saware na pesela la be pendumara di maude bibile Halo. Katambu malu tinggu kon. Baratan aku lalu kapal terkuat soedah siaidara buntar lian kainu pernah juga kuara ayana na koron nasomini Upiuran na muntia sa langit na datar no datarian. Malu kami ngasih siri ang matanap kalipat na kami ngasih sumiri na. Masalah.
tarite ibu berensa iale moda nasaka nayam nadaga kawawa padina nabe no buada name ye kar pangano na ko solo ko dineo usapagan kata ni wa na pia ka Kokuga samwa orena no na iya no na keman ye kan wa ugudi ko kasila no bensa dia le modena sa tau na demang ondo Sena oye wa to wa ila tana ile na samaro ye ya penugadi na kokuga samwa orena no na Tion dua oga wa ne ma uduga bibile kanna kaki la ko pagalu na lang penam Gila naman, alang-alang Apa na nun? Baka tanang nga kami rin nga matana. Mata na ya pasangan tadi ka tanah apa gini watana. Oke, ya modern satawanan ye pengwabin sebengan ye pengwabin sede pauna bulan sairana ya na wa pemananan sadi keting bengasong malanan dengan som pedadem apakah anana aku tahu mana na kon nakaderen ko ayo mengarena dia dan ko kapakasen di den ko dan pengasara ni yo waya sapia ko pondom buang saka pakala pena dia nakakala dia ma papaya ala di buana mambu ayana depan katan kabesararan wawalan doawana wawani na pelila kande dira ya opata wabiyana saudari deyam akaga abesararan wawadu inaka ila padom buyana katatana kan pangantau watalowa ya marum arakaga tamaran tawamona so ya nanam Napurane de wa miye mutu wa tamana ko adoyo degan so awore yanam pumane na bulani andene le ilang makataga do yela yo awa atai magsuga kagiya pano wa umbuya na mini pantau sila ube kamana ko asu no wa rama balo na sakara ya Abugan tobugan ikayu ay sera terenian dia ika pakala dile ya bento dia inola kam kagiya pano umuya na katata kari pantawam ala ni kayu na tamana ikayu gamba Mata na dia kumpul kapir kena.
Nasagampor nakigerumbe na duwaw malinay kita kapay sampor nakiyay mama agiyan ni piterom lado pagkakalo pagkasasara ka tamin tarin ayarom iyay papay nalinilang iyang pemandam Bulan to bulan salile nakagdiya panog yan nagaduduga to agay saraka tamin tering gusto siya idika to saraka tabulan naso au pemanas to bantu bulan dia ikapanganawna dari kayu na dia ini segala terenian ulawan sadawalen nakagiya pedoyan ini pengantau si itu nama bedon kuwaran salam napaga penwa obudeni ya napang kata ni bayang ngo layar ombyai to nakagiya pedom durian kata telan kami pantawan di to amma malam nasal purana kitong kay na yarum itong kay kagiya penuh buyan nakatana siyay markariyam tuwaungan alam yelom bahay ko aran dengan sal buang penuh budal niya nasawada kisah pagdingam nasawaw iya tatuwaw niya natamasakan di dalam berantog nakaran berantog no saderian iya pelatara berantog babakana kiala denam nakagagila pedong buyan nakatatan si dua umamba iya nagane dielom buhay sa pangkata ni maranit maabelo nakimo dior na ayalaan salam ini suka perini na pangkalat ni payungan kadigila padong nakatagatan na kami pantau suwaw diya gamuwaw sa arakal tayo mabaluan ako panikan sabakan na mamaawanan nasa kaasaliin gawagaan niya nasobrang tangwaw sa tawaan mga mga dato namin pa managyo tarete ibabang sa ukiyali mo na sa tawang sa kagaap diyan sa kagawa na maingat kagawali yabulan to ba na pibubuaw nga ng manis arakagaw tamarang tao kakagiyo mapapagayagam Siro maningon. Ya lapan ako na mata. Siro maningon. Nakuha umaga sa kaagasaran o sandat bigat na yung mga ano. Lelem sira no? Mga pag-alagani ay sira solotan na ay nakita yan sa video na tiro ko malabo sa alrakata di yuhur na yarong mga sandat yayin mga dito wakagi penulian pagkatatan kami pantang pangadaw na Nabatap tero yan. Sabaran o mga umanaki sanigay pagkatara mo na tuwa na yung lalagin na pasadalang ko sa munay ganagagta na bansa o pamiri yun nam asal pulo ayaw pulo man nakalagyan ipinaduan o ay na mga
yo wada pun duwe doa maki kiai pangka kuron sama saro kon Kakak sobangan sa besarani beto dia imang kakak dengan sa betua kakak dia pelataran bona ya tanam Omi kana semua ni ana sagolo ya dukuna wari ya tabi bentung sama wow di manto kami iri wow ni wow na ini kamu ngare na wow ni kana sala semani an ko mau odor sarag dawam nasawa oke dia idaro tahu sata dia yang makin wow besar saya satano kita mengalu na yo bentok saraka tau na yanam nakakagi juga bisumen di gami lam lawan wow berlalu kapengan wow na bayi na sama rogum sekadar ni penggaya pegedi lading kalam kairan yang dia juga bereng wawaya ada war dia bentuk ada kumia itu tarik ber panu wow dina bentuk benau berkakutan patah lah dia kena nusuk dia kuat. Nadaga angin pagano mato maano ba anali lang ka pagpagano na kasarong hula na kam paaniya na pitero pasalamat ka marinawang ako awtari isang wow na nakadiya ideni sa dar kagi midam si umong akan tawat buak di na peludo si mahu dengar bibilekan soke yang ada ke koron namia kagirau aku ataga otuga takli namia yarorom buo tamanake mamudaga bibile ko na kabailo o pindu dingam Adua na idua kadua na kaduma na ali nangakam Peraku pula dua sarong dua ula kaka Pekomang sisi malau si mahu dua bibilekan Kena ula na lewatang kaduna sadaram Sewa ngapagan tawat buo kakak dia katawang ko Pepia panabla toma nama mudul bibilekan ama buo manteya pan sama ulang kakak
bu kapana nasakade nasi panang mandam amal bodga abibi ini kana dia kapalan dungal dear makara waktu mangguan kadima kal pinulangan tahu amal galau dan de amadur wa dewi gending mamodga abibi kana kasobu so to akamim Now perwa obuki kawan na ya dengan kaonotan kadaan sama kato si talawi malai kata mamudga bibile ke nami pangala sadam Dari mana sahabat tu agak serta sama Rawi? Ini tuan dunia so Bibilekan kita telah lagi dengar pakai na ayau oto batan derang so dua kata berai ati gunua panamangko niat lagi rawa ko wa mangu dengar bibilekan bepoduen pagi se arong bo uladen kalam Awal saya mantau wajah aku pakai nayauto tiada hubungan kalau paru pesai degeno tiada bidra seraka sosial warung gegakam amai tengah ayat tau mau dan kaman mak berdasam Mga dua bibili ko na diing kauno to na teso tagi na penaso buo pasarama atasay tanam Mga dua bibili ko na ako lang po waray na ay na na huwag siya isa na yan Ye punang kapasak gabe nga namin katanungan mamodi bibi ko na kagiya mi punodundam Amiyag ilang bubilang baratang kolalag Kagagiya pagpita na lambu koron Pag-ilin sa marong buwang say pabuon kaniyanam Sa alayang ipikira po na kalpagod sa kalunan Iyan mga dato wala din di jigaman Bilang ay di pagayaw na sinadiyay rasamiya Wow biya dato anak na honorable ano waram Agiyay bagareyo ay sa rakata sampingin Gusto na yung iya na balagi na ko tagapara Nuniyang anak ko toro nakakagiyo mapapagayagam Ako ya kasasawa dala makasagam bisuwa maniwanan Pagagagag natatanwa kapagan dua desibiyo olong Biyari rining bentay kambelingan na sonorim Kopoga kebegaan niya nakapag dua deso sampai re Kulatali kuda niya sa uwana Gusto luwaw ko diya ini luwaw Gusto pangkaan iyo Punganiin ko warilaw Kaso gusto to bentanong Ada waidian ada paawian aku dun mararang aku masa podo ayah aku demam Arau pangiri wawani wawanani kena sasu manaian Kakak taguna ayah saya panah udah Bawah
sama asarwa kuwani manto sakagni gabe so Bisa dia kan abu. Abunus na pita. Bisa bunusan Bigyan mo yung bunus. Bigyan mo yung patana.